Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunze b'Ibendera TV, reka nongere mbasuhuze nizera yuko mumeze neza, nizera ko kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo, mukomeje kunogerwa n'ubuzima, mukomeje kugira ibihe byiza. Rero by'umwihariko mwebwe mwese tugenda tubana mu makuru atandukanye, tugenda tubategurira hano ku Ibendera TV, tugenda tubatembereza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko intambara ishyamiranyije umutwe witwaje intwaro nyine we M23, aho uhanganye n'igisirikare cya Kongo ndetse n'ihuriro ry'iki gisirikare harimo FARDC, ingabo z'u Burundi, ingabo z'Ababiligi ndetse na Wazalendo n'abandi batandukanye barimo na FDLR. Ubwo rero uti bigenze bite muri iki gitondo cya tariki ya 5 Mata 2025, turi no ku cyumweru, ibibaye n'agahomamunwa. Nkuzaniye inkuru iremereye. M23 imaze guteguza ingamba zikomeye nyuma y'uko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buyobowe na Perezida Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo butegetse cyangwa se bugize uruhare mu icwa ry'abaturage 10 bagize famiye imwe yo muri gace ka Nyiragongo, aho bamaze kuba nyine bicwa kubiturutse ku itegeko rimaze gutangwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 rero isisohora itangazo riremereye ivuga ko igiye gufata ingamba zikomeye zo guhangana n'ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage ishinzwe kurinda. Ariko kandi M23 ivuze ibingibi itangaza yuko nyine nubwo ngo bari mu gihe cyo kuba nyine bahagaritse kurwana, ngo ariko ngo iyo yiteguye cyangwa se igiye kwitishyiraho ingamba zikakaye dushobora kuza gutangarizwa, cyangwa se ingamba ngiye kugenda nkubwira muri aya makuru. Ntabwo ari byo gusa kandi ndi bukubwire, ndaza kukubwira n'izindi nkuru ziremereye. Nkubwire ku bacancuro nakubwiraga ku munsi w'ejo bamaze kongera kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaguha inkuru irambuye kuri bano bacancuro, nkubwire aho abafashwe bamaze kuba bajyanwa, ese abashyashya baje ni bangahe, baherereye he, abafashwe bafatiwe he, byose ni hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kugenda nkubwira aka kantu ingingo ku yindi, nkubwire nti ese kugeza kuri ubu ngubu M23 ni umutwe ufite igisirikare gikomeye cyane, ikagira igipolisi gikomeye kandi ikagira n'ubuyobozi buhamye, yaba mu nzego izo arizo zose, zaba iza politiki ndetse n'iza gisirikare. Kuri ubu rero bakaba bagiye no kugira na banki yabo ikorera by'umwihariko muri Goma. Kugeza aha nizera yuko rero wagira kugenda ubisobanukirwa neza. Ikibazo rero kuri wowe ukurikiye Ibendera TV, ubona rero ari cyo gisigaye kugira ngo M23 ice impaka maze bagiti kuva aha kugeza aha ni muri Repubulika ya Kivu. Twagiye tubona amadarapo menshi yagiye asohoka yanditseho Kivu Republic cyangwa se Repubulika ya Kivu, aho arimo amabara atandukanye y'umuhondo, umukara n'ubururu, akaba arimo inyenyeri ndetse n'amagambo yanditsemo ati Kivu Republic. Ubwo rero turaza kugenda tuganira kuri iyi ngingo. Ese urabona bishoboka? Ko mbona ngewe ku bwanjye byose M23 babifite, ntacyo babura kugira ngo babe bagira guverinoma yabo yigenga, mbega itayobowe n'undi uwo ari we wese. Ibyo byose rero ndaza kugenda mbikubwira, nkubwira impamvu nkubwiye iyi nkuru, kuko biri kuvugwa cyane yuko mu gihe cy'amasaha make cyane ari imbere, mu biganiro bigiye kuba bibera mu gihugu cya Qatar i Doha, bishobora kubizatangira nyine ku tariki ya 9, ni muri uku kwezi n'ubundi, ngo mu bigomba kuba biganirwaho barimo no kuba umutwe wa M23 wahita ushinga Repubulika nshya ya Kivu, aho ngo bashobora gufata ibice n'undi birimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ibice byinshi bagiye bigarura. Hanyuma Goma ikaba ariyo yaba umurwa mukuru w'iyi Repubulika nyine, hanyuma ibindi ngo bakaba bagira igihugu nibura gikubye u Rwanda inshuro zigera muri 22 nyuma y'uko baba bafashe agace ka Goma ndetse na Kivu zombi nyine, ukongeraho by'umwihariko no mu n'agace n'intara ya Chopo nayo bayongeraho, bakanongeraho intara ya Maniema, kugira ngo
repubulika ibe yuzuye n'ibyo bashaka kongeramo, kuko by'umwihariko nabyo bice bituwemo n'abanyarwanda cyane, ari nabo uyu mutwe M23 urwanirira kurusha abandi abo ari bo bose, kuko urwana ku bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakaba biganje muri ibi bice maze kukubwira. M23 irimo iranarwanamo intambara nyinshi zigiye zitandukanye. Ubwo rero wumve ko wahawe ikaze hano ku Ibendera TV, jya muri comment utangire wandike buri nkuru tuvuze, ujye uhita utera comment, ukore like, ukore share, usangize inshuti, dukomeze kubaka umuryango utekanye, umuryango mugari w'abakunzi b'Ibendera TV. Ubwo rero ntimujye kure, mugufitiye n'amakuru ari kuvugwa mu Burundi yuko uwitwa General Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste ngo nawe ngo adashaka kuba ava ku butegetsi amazeho igihe kitari gito, ariko kakaba adashaka kuburekura, ariko abaturage ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba barimo barategura ko bahita batangira imyigaragambyo. Ibyo byose rero nibyo ndi bugende nkubwira hano ku Ibendera TV. Nizera yuko wamaze kuba ukanda subscribe, tukomeze kugenda tubana 5 kuri 5. Nizere yuko ibintu byose ari sawa, ari umuneza. Ubwo rero mu kanya reka nze mpite nanzika mpereye ku nkuru maze kugenda nkubwira. Yes, ikaze nanone mu makuru ku buryo burambuye, mwereko wamaze gukanda subscribe ku Ibendera TV. Reka ngushimire cyane, reka nyatangire kuri ivuga yuko M23 yamaze guteguza ingamba zikomeye nyuma yuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwisha abantu bagera ku 10 bo mu bice igenzura. Nyine iri huriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 ryamaze gutangaza ko ku itegeko ry'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko leta ya Kinshasa, ngo abagizi ba nabi bisha abantu 10 bo mu muryango umwe barimo abana ndetse n'abagore, igaragaza ko itazakomeza kwihanganira ibikorwa bibisha nk'ibyo, ndetse ko igiye gushyiraho ingamba zikomeye kugira ngo bene wabo ubwo bwicanyi nyine zibe zabukumira. Nyine izo ngamba zitandukanye bateganya gushyiraho. M23 kandi yanatangaje ko abo baturage bishwe mu ijoro ryo kuwa 4 rikira kuwa 5 Mata 2025, ndetse bicirwa mu gace ka Kenzana muri teritwari ya Nyiragongo ho muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yavuze ko abayobozi nyine ngo banabi bakoze ayo mahano bifashishije uburyo M23 yashyizeho bwo koroshya nyine ubwikorezi bw'ibicuruzwa n'ingendo ku baturage binyuze mu gufungura imihanda iherereye mu bice igenzura. Nyine itangazo ryanyujijwe kuri X n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka rikomeza rigira riti ubu bugizi bwa nabi bwateguwe bigizwemo uruhare na Kinshasa, bukaba bugamije guhindanya isura ya M23 mu buryo bw'ubugwari. Nyine M23 kandi yamaze kuburira ubutegetsi bwa Kongo n'ingabo zayo ko bijyanye n'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, igaragaza ko uko byagenda kose igomba gufata ingamba zikomeye zikajyana no kurwanya ibyo bikorwa ndetse no kunesha ababigizemo uruhare. Ibiri huriro kandi rirwanya uburenganzira bw'abanyekongo bimwe na Kinshasa, cyangwa se bimwe uburenganzira na Kinshasa, byagaragaje ko ubwo bwicanyi bukomeje kubangamira gahunda yo kongera cyangwa se kongera kwimakaza amahoro muri kino gihugu, nk'uko yemejwe n'imiryango itandukanye yaba iy'akarere ndetse n'iy'Afurika muri rusange. Itangazo rikomeza rya riti ibi bikorwa rero by'ubugizi bwa nabi kandi bihonyora gahunda yo gushyiraho agahenge yatangijwe na M23 ubwayo. M23 kandi yagaragaje ko igikomeje ku muti wayo kurinda ndetse no kurengera abasivili, ariko inagaragaza ko ikirajwe ishinga no guharanira amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa 4 Mata 2025 Alliance Fleuve Congo nibwo yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale mu gushyira mu bikorwa ibyo ryari ryemeje kuwa 22 yemerewe
cyangwa se aho byari byakozwe kugira ngo ibiganiro by'amahoro byateganirwa hagati yaryo na leta ya Congo bizabe mu nyungu z'umwe muri bo. M23 kandi yakuye ambasaderi bayo mu mujyi wa Walikale ndetse no mu bindi bice bitandukanye mbere y'uko ihurira nyine na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mbere y'uko nyine bahura ndetse mu biganiro bizabera muri Qatar itariki ya 9 Mata 2025, bakaba ariho bategereje kugenda bahurira 5-5. Reka nkomeze nkubwire nti M23 nkuko nayimaze kubikubwira mu ncamake, M23 bafite igisirikare gikomeye cyane, bakagira igipolisi gikomeye, bakagira ubuyobozi buhamye, none bakaba bagiye no kuba bagira ibanke yabo nyine igomba kujya muri Goma. Kugeza aha rero nizere ko turi kumwe 5-5 umaze kubyumva ibyo MPR imaze kugenda igeraho. Ahubwo ikibazo kuri wowe uri kurikira nyine aya makuru, ese urabona ari iki gisigaye kugira ngo M23 ice imipaka iti kuva aha kugeza aha muri Repubulika ya Kivu? Urabona se bishoboka kumona byose byanabyifitiye? Nuko rero ubwo nuko bigiye bimeze kuri iyi nkuru y'uko M23 bigiye gushinga cyangwa se gukora igihugu gishyashya, ngo bikaba biri mu bigomba no kuganirwaho mu biganiro bigomba kuba ku munsi wo ku itariki ya 9 uku kwezi kwa kane. Ibiganiro bigomba kubera i Doha muri Qatar. M23 yamaze gutangaza yuko izabyitabira, ari nayo mpamvu yavanye ingabo zayo muri Walikale. Nta muntu n'umwe uzikozeho cyangwa se nta bikorwa by'intambara bibayeho kugira ngo babe basohorwa muri uwo mujyi, ahubwo ku bushake bwa M23, ku bushake bwabo bategitinga cyangwa se icyo babara ari ibiganiro bishobora kuva muri iki gitabo. Bafashe umwanya ndetse bemera kugenda babisoma 5-5. Reka umeze kandi nkubwire n'iyi nkuru, nerekeze mu Burundi gato cyane, nerekeze ku nkuru ivugwa mu Burundi. Uti mu Burundi bimeze bite? N'iki cyabyukiye, n'iki gikomeje kugenda kivugwa mu Burundi? Ndabizi abarundi nabo mudukurikiye mutari bake cyane. Mu Burundi rero hari ubwoba bw'uko amatora ngashobora kutazaba. Impuzamashyaka rero Burundi bwa bose iri mu myiteguro y'amatora arimo y'abagize inteko ishinga amategeko. Amatora ateganyijwe mu mezi ari imbere, ikaba ivuga ko rero atazaba kubera ibura ry'igitoro riri muri kiriya gihugu. Ibi bikaba byanatangajwe kandi n'umunyabanga mukuru iriya mpuzamashyaka Kefa Niyibizi mu itangazo rigenewe abanyamakuru aheruka gusohora nyine. Burundi kandi umaze imyaka irenga 2 bwugarijwe n'ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli, ndetse na Perezida ubwe Evariste Ndayishimiye yemeza ko iki kibazo kiri mu bikomeje kubera igihugu cye ingorabahizi. Ndayishimiye kandi agashinja sosiyete ya Sopebu yahawe isoko ryo gucuruza igitoro mu Burundi, ariko kuba ariyo igira ngo uruhare mu ibura ryacyo kuko ngigurisha mu buryo bwa magendu nyine. Iki gihugu kandi kimaze imyaka myinshi cyugarijwe cyane na ruswa, ikaba imwe mu mpamvu igisirikare cyakenye kurusha ibindi byabyo byose ku isi nyine. Ndayishimiye kandi ubwe aheruka no gutangaza ko yatanze ruswa ya miliyoni 4 z'amarundi muri iriya sosiyete ya Sopebu kugira ngo abone litiro 10,000 za lisansi yakabaye yarahawe za sitasiyo nyine zicuruza nyine, ariko bakaba ari we bayiha. Niyibizi rero we nawe yashimangiye ko bimwe mu bice nyine mu bintu bimwe kandi no mu bintu nyamukuru byateye ubukene mu gihugu ngo cy'u Burundi ari ruswa ndetse no kunyereza umutungo wa leta. Ati ruswa, kunyereza umutungo wa leta ndetse no kunanirwa gukorana n'abasanzwe bafata igihugu byamaze kumugaza abari mu bitabiriye ubu birori cyangwa se ubu butegetsi nyine. Uyu kandi yanatanze urugero rw'uko umutungo w'u Burundi ngo nk'amabuye y'agaciro yibwa, ababikora bakagura abashinzwe ubutabera ku buryo bwabafasha. Ariko kandi impuzamashyaka Burundi bwa bose yo yaboneyeho guhamagarira abarundi bose gushyiraho inteko ishinga amategeko yigenga igizwe ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, igomba gutuma habaho ibiganiro byiza ukuntu
ibyo ngibyo rero ngomba kugenda nkubwira, ariko nkubwire ko kandi iyi mpuzamashyaka cyangwa se impuzamashyaka yamaze gutangaza nanone yuko ibi bizatuma hategurwa neza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. ubwo izo ni zimwe mu nkuru rero twari tugiye kugenda tugarukaho muri iki gitondo hano ku Ibendera TV. Tubashimira uburyo ki twabanye 5 kuri 5, tubararikira gukanda subscribe, mukajya muri comment mukandika, mugakanda like ndetse mugakora share kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye tugenda tubategurira 5 kuri 5. Astra Vista, ubwo ndagaruka mu yandi makuru araza kuba agezweho.